Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi, ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Day kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Bong Enjing Gapayaw and family, ni Marcelo Barnuevo Jr. and family, ni Princess Barnuevo, kan Medina and Mendez family, ni Christy M. Rostales and family, ni Richelle and Obiasca and family, ni Maela M. Lopez, LPT and family. For birthday of Ramil ni Nida A. Lusuegro. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Teotemo and Lobiano and family, kan Belkira family, asin ni Leo and Cynthia Ramos. Special na mga kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rose B. Asupardo Cantara and family. Special na kahagadan kan Garcia family, for Nika to continue her studies in Legazpi, UST, ni Ninette and Nika Deratunan. For successful board exam in aeronautical engineering, ni Dione Epifani Anduesa.